Holy Cross. Sini seminar, interview, training. Sini MBA ni. Maksudnya Agartala Holy Cross, Asa Holy Cross. Sengero hortam naik kenyai. Naiki nanu panang tengah. Naik sama kelai ke. Ini Asa Holy Cross. Ini di sini picture. Di sini picture. Masih di kalar kesa kormo ngujunggo di sini. Kalar nanti sawo. Ikan majisu. Naik tangdi nang punang tanggo. Ika kormong kata kesak. Lighting. Praise the Lord nih lagi macam.